Myanmar की update खतंग मैम तेंतक थमजी अहानबदा काथा ITP सिंह मखोगी मयुमदा हंजलक पर एयर स्ट्राइक न मरम ओइरगा मिसिमिना साउना नंख्रियारी हारिबा थगदो से म्यांमार की सागांग रीजन की मनुंग चनबा काथा टाउन द थोखिबने हारी मियोय कया अमा खतना सैनबा मसुम इरांग न मरम ओइरगा लंजिन खिबा कया अमा मखोगी बिलोंगिंग सिंह कलेक्ट तौनबा हलकपा मतमदा जुनता न एयर स्ट्राइक चथबदा हारिबा मियोय सिंह सिखिबने हारी ममांगी सहीदा KIA the Kachin Independence Army, PDF People's Defense Force, National Unity Government की मनुंगदा लैरिबा ABSDF, the All Burma Student Democratic Front अमसुम SRA, the Spring Revolution Alliance का Kachin State Border लैरिबा काथा ताउंगदा अकन ममोंगदा खुथोनखिबनी काथादा खुथोनखिबा सि दिसंबर की तांग कुनगनि पान हान हानबो ओइना म्यांमार अहानबा फेस की बोट पांथोखिबा नुमितगी हौखिबनी हाइरिबा सिदा डाउनटाउन एरिया खक यावदना अयाबा काथा टाउन की आउटस्कर्ट सिंगदा विलेज सिंगदा जुनता लानमी सिंगना अकन ममोंगदा एयर स्ट्राइक चथदुना बॉम्बिंग तौखिबने हाइरिबा खुथोनबगी थाउदो असिना मियोय सिंग IDP ओइना इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन ओइना रिफ्यूजी ओइना हाइरिबा खुंगंग सिंग अयरवादी रिवर काथा मनाक्ता लैबा लोइना माबाइन टाउन सेन स्टेट लैबा मोंगिन टाउन अमसुम अतोपा कासिन स्टेट की स्टेट कैपिटल ओइबा निटइना अमसुम मंडले रीजन की मंडले सिटी दा रिफ्यूजी ओइना सैदांगदुना लैखिबने हाइरि मर असिदा IDP खरना मसान रिक्स लौजरकाना मखोगी लेहौरिबा पोलम सेरम सिंग कलेक्ट तौनबगी दमक्ता मखोगी टाउनदा हनखियारि हाइरिबा थागदो असिदा जुनता लानमी सिंग एयर स्ट्राइक चथरकपदा मियोय खरामदी असि अना नंखि लोइनना खरामाना सेंथोरक्तुना हिंगौखियारि निमित खरानी की हनखिबा मियोय सिंगसु बॉम्बिंग तौदुना हाटख्रे अखोय हिजिक हनबसु किरे हनबसु ngамद्रि हाइ कप्पदा नतन उपाय लेत्रे हैबा वाफम हौजिक माबाइंदा रिफ्यूजी ओइना सैदांगनिबा नुपी अमना फोंदोखियारि अमरोमदना हौजिक डिस्प्लेस ओइना लैरिबा आउटस्कर्ट काथादा रिवरसाइड विलेज तगी हौजिक रिफ्यूजी ओइना सैदांगदुना लैरिबा मियोय अमना फोंदोकपदा सुमनकी ग्रेड 12 खक्तन तमलिबा छात्रा अमसु मखोयगी पसंगसिंग लाउथोकनबा संखिबदा हारिबा एयर स्ट्राइक असिना पानबदगी महाक सिखरेरि हारिबा थाउदो असि काथागी वेगी विलेज की मनाक्ता जुनता लानमी एयर स्ट्राइक चथरकपदा सिखिबने हाइरि लोइनना इकुई कुइद्रिगे हाइबदी जनवरी की तांग अनिदसु जुनता लानमीना हाइरिबा हेनर विलेज द एयर स्ट्राइक बॉम्बिंग चथरक्तुना हाइरिबा जगह से सुपनतगी माइल 15 कथादगी लापना लैबा जगह सिदा चथरकपदगी सही यांखै सुरबा मियोय म सिरे दुगा सिविलियन अहुमना असोप नंखिबने हाइरि अतोप अपडेट अमदना सिन रेजिस्टेंस अमुहना केनेडी पिक मिलिटरी आउटपोस्ट लॉक्शन बंगमले हाइरि हाइरिबा जगह असि नॉर्दर्न सिन स्टेट की मनुंग सनबा तेदिम टाउनशिप की मनुंग द लैबा केनेडी पिक हाना जुनता ना कंट्रोल तौदुना लैबा जगह असि अमुहना सिन रेजिस्टेंट कांगुना कोलिजन ओइना लाकपा कांगुना लॉक्शन बंगमले हाइरि हाइरिबा यामना स्ट्रेटेजिकल की ओइबा यामना मरु ओइबा आउटपोस्ट असि तेदिम टाउन अमसुम काले सेकंड रीजन की मनुंग सन लैबा मरक्ता लैबा आउटपोस्ट अमनी हाइरिबा सि जनवरी मरीदा सिन ब्रदरहुड CB अलायंस मेंबर हाइबदी पीपल डिफेंस फोर्स PDF जोलेन अमसुम सिनलैंड डिफेंस फोर्स सिविक डिफेंस मिलिशिया साइन CDM साइन सिनलैंड काउंसिल की अपुनबा कांगबु अमना हारिबा आउटपोस्ट असि अमुहना लौक्सिनबा ngamkhibने हारि हारिबा ऑपरेशन सिगी दमक्ता PDF जोलेन अमसुम CDM साइना अपुनबो ओइना थबक तौमिनखि पुन्ना होटनमिनखिबगा लोइना मियोय खरा मदि प्रिजनर ओइना फाखि हारि PDF जोलेन की स्पोक पर्सन ओइरिबा मना फोंदोरकपदा हारिबा जगा आउटपोस्ट असिदा हौजिकती सिक्युरिटी चेक चथरे हैबा वाफम यावना फोंदोरखलि लोइना हारिबा वाफम असिदा महांगना क्याम याम सिपाहिसिंग फाख्रबगी हाइबदी सबसाना फोंदोक्ति हारि अतोपा सिन रेजिस्टेंस फ्रंटलाइन अमगी सोर्स अमगी मतुइनदी हाइरिबा जुनता ट्रुप कया अमा हाइरिबा केनेडी पिक त खुथोनखिबगी थाउदो सिदा असो अपनखि लोइनना मियोय लानमी तरा अमा हाइरिबा वार कैप्चर ओइखि लोइनना खुसुखलाइ क्या अमा फगतपगम खियरि मणिपुर होम गार्ड पर्सनल लिसिंग मगा सनी पालोम मथौ पांथोक हलबसु होम मिनिस्ट्री ने सुमतगी सत्रु को हुंद्रा खक्तम अयाबा पिरमली होम गार्ड पर्सनल सिंगी कॉल आउट स्ट्रेंग लिसिंग अनि सुवन बिनबो होम मिनिस्ट्री दा हाइजख्री
Manipur Government ki Home Department ki maikaydi ki October 18 English singa niga 18 da Unilenga ki mali rainaba Ministry da pi ki pa chirol number 57 2004 HG Part B the Manipur Government Home Guard Personal Singi call out string si lising ani swan binaba propose to ki bagaloina Mars kun gamapan English singa niga mari da matam madu ki Home Ministry ki Directive General BL Bora Civil Defense and Fire Service na matam madu ki Manipur ki Secretary AP Sharma da pirakhiba chirol amadadi Home Guard singi authorized string si lising hunga sahunga taraga mari oiraga call out string lising ani ga sahunga yankai ohenanaba wapum khangalakhibani adubo Home Guard members singna police constable ga manana pifam thokwa duty allowance PBU haidun wakat padigi Supreme Court na March 12 English ngani ga taraga mangana pikipa judgment amasum High Court na January kungani thoi English ngani ga kunda pikipa order gi matungina Home Guard personnel singi duty allowance asilupa Thada lupa lising kungani thoi sani panga taruk yohon krabani hari adumena Manipur lenga ki makhada leiba employee singa masum pensioner singda DA gi sang hojik sada ni fugani thoi ki sang na pirakla Home Guard personnel singi di ngasi phawda sada taraga mari khaktamak piri hari maramasna Home Guard personnel singa sulenga ki employee gi masum pensioner singa phangali ba DA gi sang asi yauna PBU haijarubada Manipur lenga ki maikedi gi April tara English singa ni ga kunga mari di tholakpa Home Department gi order number hais 77/2022 hais D gi matung ina DA gi sang hengat hanbiu haijaki buwapam adu state asigi law and order gi pibam na financial condition da sowalakpana piba ngamloi haiduna reject torok lehri Manipur lenga na Home Guard personnel singi DA hengat hanbiu haijarubada reject torok order asida haujuk phawbada Manipur da saurangna Home Guard personnel singi call out strength lising amagasani palom oirabasu Unilenga na ayaba pibade supnatagi Home Guard personnel satruka humdra khaktani amasum thagi oina Home Ministry na Home Guard personnel amagidama reimburse torak percent pam su supnatagi lupa lising taruk khaktani hep wapam phongdorak lehri maram asidagi ngarang Manipur Home Guard Employees Welfare Association ki president Yanglem Bangina Home Ministry ki makhada leriba Director General Fire Service Civil Defense amasum Home Guard ta ayib sirol ama piduna istelenga na October 18 English ngani ga 18 da propose to kibegi matungina Manipur gi Home Guard personnel singi masing lising ani de hengar hanbina ba ayib sirol ama pikre hari Punjab ki CM pham thadok na ba demand tori Amritsar da ruling AAP gi Bele Sarpanch ama nungmai na kap tuna halam kibegi matung BJP na ngarang Punjab ki Chief Minister Bagawan man pham thadok na ba demand takri police ki matung ina taran district ki Balthowa khundagi Sarpanch adu nahan numidang wairam Amritsar da luhumagi tharam ama yawringai da masakhangda ba miyoi khrana nungmai na kaplamani Singha kudak manak nakpa hospital amar pukat ki adu bole kana bangamdana siki haina makoina phongdukli thangdo adu gi matang da react tawraduna BJP gi wangang loi Shahzad Punawala na ki state sida criminal sing law ki balati Aam Adami Party AAP gi laingak makhad state sigi law and order pura fail oi rehna sumang nam maral siri state sida mi hat gi thangdok tigi grenade ki attack sing phawbu leptana thokri hari Assam da Manipuri Autonomous Council sembi na batak singre hari Assam da Manipuri Autonomous Council sembi na ba Manipuri Autonomous Council Demand Coordination Committee Assam na Assam ki Minister da tak singre committee asin Assam ki Minister pisin ki besirola duda Assam da lariba Manipuri sing na thiengnari betungan tungan bukutong sa da besingamadi kari ki dama Assam da Manipuri Autonomous Council thamba pam libano habi ki matang da wapom kya tham ke na su phongdokli Assam da leiba Manipuri sing si yamna sangba puwari ki wari sing leiribani haina palladuna Assam gi haurak lon da Assam da leiba Manipuri sing culture yauna hiram kyar asabu thaudang lawduna lakli haina phongdokhi ten takpa paw man ko ki militant sing Central Force sing maning tamhanduna Manipura sarang na bathwal le heba report mem na ten tak na thamjagi Central Force ko ki militant sing maning tamhan badigi Manipur sarang na bathwali Bisnupur district ki Fogak so police station ki manung sana Saitol Manukon da leiba maitei gi khul IED mari phumjinur pokhaya lag attack tawkhibani loina attack aduda nupa amaga nupi amaga soktuna laikatna khibani hairiba thawdo subu yaning da phungdoktuna yamlaba Manipur gi luk kayana amasum MP MLA yauna condemn tawkhibani